Aro. Aro. Bite Salisa. Bitatwi bujya bwose nawe waje. Sha naje ko sinzi ko nzasubirayo. Kubera iki se kandi? Animateur mu gukubita imbwa y'igipfusi. Agira ngo mukubise inyundo. Uratinyutse ukubita animateur. Ibaza sha yavuga mu manzane ko mu Gisira batanu. Yubanza ugatanga spaces. Sha nta bya space, nge se nagura nyene gutaha. Na amahire kuba warutashye bizaba inambara ugiye gusubirayo. Aro. Aro. Bite Salisa. Fresh. Gira mu rugo ko nje kuza. Ibyo babimenye kare. Babibwiwe nande? Babakobwa bane wateye inda nibageze mu rugo kare. Jigwe. Sese babibwiwe nande man? Umva kuba arabangurura so byatuma batahamenya. Nyine ninde hababwiye? Ububwa n'ubutoma bwa feke wateretisha. Wese ndabikora gute mwana? Shaka nimero za papa wa rubanda. Agira iki? Akuranyira hejuru azubaka. Sha sese nago nakurikiye dipe. Baca umugani mu giswara ngo umuntu asimbuka akazi banasimbuka akazi. Aro. Aro. Twizi ko wajya ngo ufite depression mwana. Depression yiki? Yo mu rukundo. Gusa nge nkwibwirira. Maze kwirirwa nkugira inama mu rukundo. Ase mwana mwazaje mwumvikana niba twashwanye. Wenda mushwanyaguri. Niko mada. Jewe Kazungu ujya kumenyana niyo nshinzi twari turi kumwe. Yani twari turi kumwe ariko umushuti wanje. Wenda ushishukinda. Umanika gati wicaye kukamanura ukamangamanga. Ninongera kubona wiyandikishije utu message. Simukadi yawe nzayihindura invalid. Aro. Aro. Bite Kazungu. Sawa twiburye bwose nawe waje. Wanago ndagera gusa njye kujya mu modoka. Amakuru meza manota se ngo ni gute? Reka manota sinayumvisha. Ugira ngo se muri system nari mu kibazo. Twiyikiye kibazo. Sha mwana printer we n'ikibazo gukora amabireti baravyorera. Oya, sha twisi nabyizera. Ikibazo kiri kuri wowe. Uravuga iki Kazungu? Ubwo nasesenguye. Je Kazungu ubwo nakwize. Ahubwo ubwenge ayo mafaranga ubu yashaka. Nyine wenda ikibazo cy'amafaranga kirimo ariko nawe ujye ubimenya. Menya iki? Mbagwe nago mwigana. Turigana. None niyageze iwabo karese amanota ntiyayavuze. Ikigaragara cyo natike waracereje. None se Kazungu washatse ukuntu nyinira diru man? Nabya diru. Uguze amajoro naburaye kugira ngo ukunde urihirwe. Tekinika naho gatabagwa aragukubita gukubite no munsi y'amatwi. Aro. Aro. Twiwe unga. Ninde wapfuye? Uyu munsi ziraguheta. Kubera iki? Ya Fresh wahaye mama ngo yumve indirimbo z'Imana. Arahindura. Agiye kumva gwe kuri record zawe n'abakobwa muri gupanga iyo mugiye guhurira. Ese ibyo byari bikaze ko abanyeshuri twigana. Abanyeshuri mupanga n'umwanya muri bumarane. Ko numvishamo n'ijambo uri kuvuga ngo namenereye vare bagwaye ngurajo y'inkwera. Jwe Kavone byavyumvishe. Nije gusa se twumvishe. Ko naye amafaranga watse papa ejo bundi wari ugiye kuyaha umukobwa wateye indangaye kuremo. Jwe Kavo wamfatira Fresh man ukayitwika. Ngo nyitwika. Papa bya bintu byose byari biriho. Yabikoze kopi kuri Flash 10. Aro. How are you? Garafure uri he? Ndi ku kazu k'amazi. Ariko hano hakuviriye nyashi gushaka. Wo ngo n'umukunzi wanje. Akumwazaza mureka kwiyemera. Oya ntago ari kwiyemera da. Kandi aje mbaza ngo wamuhirimbiri nawe uhari. Gumuhirimbiri? Oya ubwongo ntago ari we. Wo no bavukana. Tonda wanje. Aro. Garafure wihangana nibwo nyibimenya. Nibwo nyibimenya. Ramukobwa uvuye gusura nizere ko iwabo utariye. Nariye. Nyina hano bari inyoni. Uziko ari we yagize kuroga sogokuru wawe. Ibondo rikangana nk'irya Sankara. Ahubwo sinariye byo nyine ko nanywera fanta. Uzubwenge rero wajya kwa bajya n'ingwe bakaguhanaguza umurizo w'igiceri. Aro. Shatwi none ushaka kujya kunywa agacupa gahunda zawe zaciyemo. Izisaso ndi comedy. Aho bere cyo. Mitutusa n'ibirimo inyungu bihuriye. Nase gutari kunsobanurira. Narindi koze safura njye guteka ibishimbo. Ngiye kumva umushukuru avuze. Ariko ntumbwira ngo yameneye. Umva ndagaza. Maze no gusohoka yasohotse. Imana yimera umugisha rwose. Rwose nize ko bwasohotse. Ikibabaje ni kimwe. Ni iki? Ko nyingo ko yavuze ngo niyabyara azaza atore nyina n'akana kamwe izindi zisigarane. Mu majyaringwe hakaba havutse kamwe urasigara ry'imitoro.
Aro. Aro. Shatwi none uyu munsi numuye n'umuntu urahengama. Umuntu urahengama? Uyu munsi sister wanjye umusirikare yaje kumutereta. Ariko imiterete yakoresheje n'ubu numiwe. Have shanu gakabye. Ubwo se byamunaniye? Oya si ukumunanira, ariko buri kintu na siterasiyo zacyo. Siterasiyo se kubijyanye n'iki? Hashize nk'iminota 30 bari kuganira, ngiye kumva aramubwiye gutemba itata nk'umutuzo wa AK47. Ubwo nyine aho yacitswe nk'uko umukire ahita umukozi sheri. Oya nabyo gucika, nibyo gusa se yavuze. Nibese bindi yavuze. Ibaze ko sisi yasetse, aramwitegereza. Arangije aramubwira, ufite amenya abengerana nka bullet za sniper. Uko niko abantu bavugishwa. Aro. Twiriwe uri he? Ugize ngo nagiye kuvoma. Uzi ubwenge ntugaruka. Kubera iki? Papa agiye muri sitoke, asanga umufuka w'ibinyobwa nawe urimo. Nese ubwo ikibazo mbaye njyewe. Urakibase kabiri. Ubwo je narebye ndumirwa. Uzi ko tugiye munsi y'igitanda cyawe, tugira ngo niho bimuriye puberi y'ibishogoshogo. Kavuna aho mwagiyemo. Ikibabaje si uko twagiyemo, ahubwo ikibabaje ni uko yigiyemo. Papa atumishaho pandagari 7, abasiti bane ngo base bagutwara. Izi ni uri kumva uwo muntu. Aro. How are you? Aro. Garafre uri he? Nagiye mu isantere. Uzi ko wabuze mu nama y'umuryango. Ndaje kuza mwana. Uraza kandi inama yarangiye. Ariko kubera icyo abantu nkamwe mudakunda kwitabira coga. Sha mwana umuntu abanza karekiri ngombwa. Tega amatiro yo kubwira icyo twagarutseho muri iyi nama. Se nibiki? Ikintu cya mbere urakuze. Icyo ngicyo uracyemera, icya kabiri ukunda inzoga. Icyo ngicyo uracyemera, icya gatatu ukunda indaya. Icyo ngicyo uracyemera, wabaye musore, ubu mwana, ubu muhungu. Sasa rero uzarongore nyoka tarapfa. Unzagira iki? Iryo jambo vuza rusubiramo. Imvira rero cyacyohe. Ubwira akajo ni iki? How are you? Narakara surumva utanutse. Sha usanga so sibyo ko harimo nakanyo. Aro. Twiriwe hunga. Habaye iki? Pastor nagufatara kwica. Kubera iki? Amamagaye ari kundirira ngo umugore wawe muteye sida. Ampa. Ibyabo birigaragaje. Arambwira ngo iminsi yaguciye inyuma yikurihe. Ngariko nawe musubiza amaraso yo wari normal. Ngari normal. Ugize ngo shama mbwira ajya kubwira nyirakuru. Atu. God have mercy. Ndabona yandikiye ngo wenda azamupfira ngo nagasarekera kumurya imini. Kabaye. Batonda warukindiranye. Aro. Mudugudu wa Tabara. Ninde wapfuye? Hano ku muhanda abasinzi baricanye. Bareke bicane n'ubundi biguriye. Atu narimbuze wambwira. Kubera iki? Nimugoroba umugore wawe yagukamuye. Yataza abapolisi abayakumaze mu mwuka. Murabinyibutsa se? Kavu ntusanyinisha nagufungisha. Nibyo nyine itegeko riremera kurusha ibuye. Ariko wowe mbura icyo bagutoreye. Mu mudugudu wose urimo abagabo b'inkorokoro ninjye ntwari babonye igomba kubayobora. Kubayobora? Nyine mbayobora nkana bagwatura muri ubwo businzi. Kugwatura banza ugwaturira ngo n'icyo mu mugore wawe kuyoboje.